fatalo fatu Samoa ai alo maia o nisinya fa poponga lo Samoa Taulogologo mo le nei afiafi. E to mua itala o lo fanga solo pea tuinga o COVID-19 ma le iwa awa alo mawhana i le vai tausanga o le 5 i le 10 matasi tausanga le matutua. Ma o lo fautua ina pea i matanga nuenga o soifua malolo ina. Le mamalu o matua ina ia whaia tui pui pui o le whanau. O se au te lenga le ne o le ripoti mea ele kana de di whanu. O le mauti no le saunga le mua whanau ma le atunu umaya afianga o le COVID-19 iwa. O le sini au tūle o le polkalame o tūinga ane matanga luenga o le soifua maloloina. O lo whaau ina pea mo whanau i le vai tausanga. O le 5 i le 10 tasi tausanga le mātutua. E pe ona sila fia le atunu o leva ona pasia le tui mo whanau iti. Pe tai sa talia se aso e a mataliai. E pe ona whaanga solo i le taminei. O se tu o matua talo sanga ina ai le matanga luenga le mamalu o mātua. Ina ia ngalu lue whatasi. E ala lea i le au ina ifo whanau e whaatino o lātou tui pui pui. Ina e mautino lo lātou saunga le mō. E tuso wha maunga na matanga luenga lo wha mau ina ai le o atu i le iwa se fululua. Tesi ma le lua pasene o whanau i le se fululua le se fulufitu tausanga le mātutua. Ua mai atu i mua ai fitu se fulufitu pasene o whanau i le vai tausanga lava lea. Ua mai atu e lua o le itu aingo le whaisa. O lo wha mau ina fo i le iwa se fulufitu tesi ma le 5% o le atu nuu e anga waa mo le tui o le itu aingo le AstraZeneca. Ua mai a o lātou tui mua. Ma le valu se fulu iwa tesi ma le 5% o le atu nuu. Ua mai a o lātou tui e lua. O le taimi nei o lo ngā lulua se o tau au le matanga luenga o le soifua maloloina. Ma le matanga luenga o a onga ta alonga maanga nuu. A wale wha ngā solonga o tuinga a wā alo ma whanau. O lo tuli matai le matanga luenga le wha moe ina ia wha so polia alo ma whanau i polu. Mo le isi lua mai aso. Au le yanga yatu le tuinga mo le motu tele sa la whai. O lo wato e wha manatu mai foi le malu o mātua ina ia wha malo sia le au mai o pepe whanau ma tusi folau e wha mauni ai tau sanga o lo walo. Ina ia mauti noa le sao ato toa o le tui e wha tino. Te minei e le mawhai o na wha tino tui mo whanau o lo a fia i mai o le tino. Po i lantou foi o lo maua i le fiva i le vevela e tusa ma le tolu se furu valu tikeri. Vanga na u malosi ato atoa. Fa atoanga va e whailo latou tui pui pui. E le kana le li whano mo sa mo Taulogologo. Ua whao uina mo le ulua i taimi se tamai ta i seila. E tae pena ai o senga luenga e ofo mai le company vaa ale mete tirani. Ma ua tae pena foi a ua iatu i le isi to a whaase lau o alo ma whanau o lo ngā lua i lunga o neiva ale company. O se atelenga le nei o le reports. Ua whamautu mai le ofisa o vaa company al mete tirani po le company vaa le langi. Wale o toe umi atu ua e lata ma le whaase lau tangata mai a wha umina mai lea o ngalau tele muli nuu i matata tau seila ma au nanga i lunga o vaa. E whaatasi e ma se suita mai tai mua le a whaapeo na malanga tuai. O le ele ta mai tai, o se urua i ta mai tai lea wausia ne tūlanga e ala i leo fuina mai el company vaa o le masasirani. O se amano e whaaffainga nuenga i nai i lunga o vaa. O lea abe foi o ia mapayonea abe fua mo ta mai tai seila umo Samoa. E le ona o le ai o ni ngaluenga po ni ava noa ofo mai el company. Ai o le whaatare tonu mina o seila ta mai tai Samoa. So se mea lava e mawhai o na whai pe ai ai le lotu. O se whaatata inga le leifo i lea mo ta mai tai umo seila Samoa. E whautua i nai pea le le whaatua o ia o whaamanianga ofo mai. Ma whai totu a te tala mai mo ava noa whai ngaluenga. Ua amata foi ona whaatatau o ona ngā baa. Mo se whaataita inga i fufuanga whaatatau i mana o ngā whaabao malo. I le puipuia mai lea e ai inga COVID-19 maneiva. Ma isi whaafitau lina ia mautinoa le saunga le mu o nei ngaluenga. O le whai tau se lau o ngaluenga na whaamautu ina mai. I tau sanga ua mawai na matau ina i le pulisini. O loo atangia mai ai lo na whaatuatua ina o lana pūlinga. Ma le au whaingaluenga e ala lea i le whaatuputupula ia pēha o numera o tangata whaingaluenga i le se fululua maasina taluai. E ui ina whaatapula ai na tūla whono tua oi o le COVID-19 maneiva. O loo whamauina fo i nei taimi, e tusa ma le whaase lau seila Samoa o loo ngalulue whaatase ma le meta tirani. Ma o le tonu se lau 5 o loo ngalulue ilungo wa afolau. Ma isi o loo ngalulue ilungo pusauta ma wa apisnisi. O ala tau tutungi sa whaamauina i le tasi le masina. E tusa lea ma le latane i le luafe i le ono afe tala Amerika. E whaatatau fo inga luenga lo whaatau tai Samoa. Ma tupe whaanga anga Samoa o lo maua mai i le 5 fōhai.
e tusalea ma le tolus fulu i le fas fulu miliona tala i le tausanga ai le o tauia ai manuele maua e ala atu a hainga. Taptailo kitiona molo Samoa taulongolongo. O le matai tuwina pea o swa uolo o whaaleanga ina ai le ngatai whale o le Pasifika o se tasile o vaenga o lo ave i ai le wha mua al whaala potonga o le matai tuwina o le ngatai whale whaalvao malo o se aterenga le nei o le report. I le whainga pa anga e whalapotonga whaavao malo i tu tau ngatai whale ma le o ngā Sami o fisa tutatonga po kalame whae tūlangi le Pasifika e ala lea i le whaatautai o ni aha onga e whaonga ai upenga ta whailangi. O lea wa onga sa whaatinoina i lona vaenga lona lua a wale mata i tuwina o le abe lea o le whaamuamua e tala noa ina o vaenga e tele ina whaatama ia i o ngā Sami e pei ona iai se tase whawhita uli e iai suaha uwala fu ia i lunga o ngā Sami po le ngātai whale. O le nei whaatata noanga sa awa iai ni sui se sifulu ma le whao Pasifika e au fia i ma Samoa i le tama whai lea e una ia awala mo le tuu i titia o nei whaafita uli o lo o tele ina whaatama iai le o ngā Sami al Pasifika. I le tala noa inai o lea vaenga o le apa atau tai ai whanua e au fia i ta iala whaabai ma whaalawi ai ni fofuanga mo le una ia atili o le whaatu mawina o le sanga le mu o le ngatai whale. Taptailo kitiona mono Samoa taulongolongo. O le tatala mo se file mu o le vātau atu nu o Rusia ma Ukraine o se tasilo e tūtāua o se talo sanga le fono le ekalesia lalangi le a fo ia fia ma ekalesia Samoa nei o se ripoti le nei ma ia ele kana le lifanu. O le file mu ma le nofo le lei o vātau o atu nu e lua e peone e le malo Rusia whaapea le malo Ukraine. O le wha moe au tūle o se talo sanga watu ina mai e fono e kalesia o le lalulangi. E au fiai e kalesia i Samoa nei. Ina ia tutu whaatasi e kalesia uma i le lalulangi. E ala i le tatalo o wase file mu i le vevesi watu lai mai. I lunga o penga ta wha ilangi o lo ta ua ise tusi watu ina atu i le whaila utusia o le fono e kalesia o le lalulangi. A wase fesoa soani a le fono e kalesia e ala i le whaiva tatalo. Ina ia vave ona maua se file mu o le vevesi o lo tūlai mai. O le fono e kalesia i le lalolangi o se whaalapo tonga o lo mafuta whaatasi ai. E kalesia kerisiano o lo mōri mau whaatasi. I le ngaluenga whaaola i Yesu. Ai meise o le whaatua tuanga i le atua tolu tasi pa ia. O le whaalapo tonga o lotu o e ngā lulu e whaatasi ma tāpua e whaatasi. I le li o Yesu keriso. O le alafo i le o le taro sangaina o le tatalo mo le file mu. O i le manatu o le whaila utusia o au. O le pito la aule a le fono e kalesia e mawhai ono fuai le fesoa soani e hala i le talo sia o se file mu o atunu e lua. Talo na tūla i mai le whawhita auli ma le whivesia inga o le langona lava leo lo whaani ai le tele o atunu ma malo. Le foi o whaama ite e le fono e kalesia kerisiano i ne maua le file mu o malo e lua i le vevesi o tūla i mai. E ele tali tonunga e le mawhai foi o nau ese finangalo e kalesia e Samoa. E pei foi ona whaatino le taimi nei, e ala le i tālo sanga a wase file mu, o mā lolo o vevesi a mese o le lalolangi atoa. E le kana le li whano, mo Samoa taulongolongo. Ma ole a whae sina malolonga pupu, una tue tadiu mai lea mo le ngana wha Britania. Fautuanga mai le matanga luenga o le seifua maloloina. Pe ala ngona le popole le taimi le COVID-19. Ia e alofa ia te oe matau si lelo seifua maloloina. Ia paso o tae tangata o lo ainga ma faaso ai o langona. A whai wa iei ni saa le nofa vāwara lata. Ia whao ngā telefoni po le interneti e paso o tae ai. Tau si lelo tino, ia lava lau malolo. Tau mawhai mea ai seifua maloloina. Whaanga ioi lau tino. Ma ia whaititira tau mawha awa malosi. Ia whaia ni au whaatinonga i te fia ma maasania ia sa uma. Ke peo le pukal whale, whaisau tatalo, o le taha le pese ma e siva ai.
ia matai tu le leifa matalanga sa o winga le COVID-19 ma ia tama fai fo ia awal so ona matamata i tala whaasalalau e a fai ua lofi tuina oi le tele o whamatalanga. Awal whaongaina leo le tapaa o le aba maalosi ma nisi o la o whaasaina e pule ai o le ngona e fōlinga iona whasosoani se taimi pōpō ai whaate tele nai ona e whaanoa noa ma le fia i mo se taimi umi. E ese le tali atu le whanau la Haiti pea o ina popole ia e langona ina le popole a lautama ma ia a pongi mai ma mata i tūle le ia wha waunga yo inga te tau na whai e peo le whai o mea onga e taimi e ta aluma malolo ai wha ta ua le soifua malolo ina ma whau Monisi whamtalanga whapso taimi tanga runga le soifua malolo ina i le telefoni numela ono barutasi o. Samoa, welcome back to another edition of your TV2 News. Leading our bulletin, the Ministry of Health has continued its awareness programs on the rollout of COVID-19 vaccinations for children aged 5 to 11, and the Ministry has also urged parents to get their children vaccinated. Here's more from Edkana Ledifamu. The Ministry of Health has continued its awareness program on the rollout of COVID-19 vaccinations for children aged 5 to 11. The pediatric Pfizer vaccine has been approved for children aged 5 to 11, while the rollout date is yet to be confirmed by the Ministry. The Ministry of Health has appealed to parents, families and everyone to work together so that children are safely vaccinated. According to the report from the Ministry, the administration of the Pfizer vaccine for children aged 12 to 17 years sits at 92.2% for those who have taken the first dose and 77% for those who are fully vaccinated. A total of 97.5% of the eligible population have received their first dose of the AstraZeneca COVID-19 vaccine, with 89.5% are fully vaccinated with the AstraZeneca vaccine. The Ministry is working in partnership with the Ministry of Education, Sport and Culture for the vaccination rollout. The Ministry has also reminded parents that there is also a consent form that needs to be signed by parents. The Ministry's aim is to complete the vaccinations of children in Upolu within 2 weeks before taking the campaign to Savai'i. They have also reminded the significance of birth certificates or passports is to confirm the age of the child if they are of the eligible age to be vaccinated. Furthermore, children who are not attending school can be vaccinated in schools where the vaccines are being administered. There are 2 doses that will be administered within 4 weeks from the first to second dose. Children who are sick at vaccination location will not be vaccinated, and children recording temperatures more than 38 degrees Celsius will not be vaccinated. However, vaccination can be done when the child recovers from illness. Elkana Lelifano for TV2 News. The first ever woman sailor graduates to be hired by the Mediterranean Shipping Company will soon be heading overseas to join close to 400 of her fellow graduates
on the Mediterranean Shipping Company payroll. Here's more on this report. The Mediterranean Shipping Company will soon be heading overseas to join close to 400 graduates from the Molino Upes Marine School with the first ever Samoan sailor hired by the Mediterranean Shipping. She will be the pioneer flag carrier for all the Samoa women sailors employed by the Mediterranean Shipping Company. The Mediterranean Shipping Company is a Swiss international shipping line. It has been the largest container shipping line since the late 2021. The company operates in all major ports of the world. It's not because there are no vacancies or jobs offered by the company, but convincing Samoa women sailors to take the employment opportunities available to work with the shipping company hotels department, but not stopping the social security system management placed by the board unconditional approval for Lautimu and the team to keep knocking on the shipping company doors to secure job opportunities for women sailors from Samoa. The hundreds of jobs secured by the social security team in recent years noted that the chief executive reflects the confidence which he has on his management team and stopped sitting in the increase in the recruitment number in the last 12 months period despite the border restriction due to the COVID-19. Presently, some 400 Samoa sailors are working with the Mediterranean Shipping Company. The majority of 350 are deployed on cruise ships and the rest working on container, cargo, and commercial vessels. Their average pay per month per individual is in the neighborhood of $2,000 or close to $600, and it estimates Samoa's foreign reserves in the generous recipient of between $30 to $40 million per year, with a lot of benefits for their families. Taulogologo for your TV2 News. The monitoring of oil spills in the Pacific Ocean is one of the areas of priority given by the International Maritime Organization. Here's more on this report. The International Maritime Organization has been continuing its work to help make oil spill response, liability, and compensation a priority on the national and regional agenda in the Pacific Islands region. Due to a report from SPREP, the workshop was held virtually mainly on the ratification and effective implementation of conventions relating to oil pollution preparedness, response and cooperation, and the liability of the compensation requirement in the Pacific Island region. This workshop was attended by participants from the Cook Islands, Fiji, Kiribati, Palau, the Marshall Islands, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, and Vanuatu. In-kind contributions to the events came from Australia, New Zealand, United States Coast Guard, International Group of Protection and Immunity Club, and Oil Spill Response Limited. Some of the participants included policy makers and legislative advisors and drafters responsible for the legal and legislative implementations of the IMO instruments into the domestic legislation. Taulogologo for your TV2 News. The World Council of Churches has urged every churches around the globe, including Samoa, to come in prayers for the peace of other countries including Russia and Ukraine. Here's more on this report. Seeking for peace through prayers, especially the war between Russia and Ukraine, is the main motive why the World Council of Churches urged its members to stand together in prayers for the peace of the two countries and the world. On the World Council of Churches website, it stated a letter to the General Secretary of the Council which stated a desire for prayers to gain peace between Russia and Ukraine. The World Council of Churches is a fellowship of churches which confess the Lord Jesus Christ as God and Savior according to the Scripture, and therefore seek to fulfill together their common calling to the glory of the one God, Father, Son, and the Holy Spirit. The Council believes that prayers are the most powerful weapon that any human being used to fight for peace. Hopefully, all churches in our country will stand with the World Council of Churches to pray for peace between Russia and Ukraine. Ilekana Lelifano for TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special thanks for the Samoa Water authorities for supporting this program. Enjoy the rest of your remaining program. Until then, good night. Maole fai ungale na olo Samoa taulogologo ile neia fiafi faafetai faapitoa ile pulenga suavai mole lango sua manuia tele faasausango tutui.
tō whāsoifo.